Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 12 Kamena 2026. Na makuru tugiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari, muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Tunarebera hamwe uko situation imeze muri rusange, twibanda cyangwa se duhera ku makuru ari kuvugwa muri Asirazo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muze kwenyemerera muri aya makuru duhere ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu bikomeje guhinduka uko bwije nuko bukeye muri axe za Minembwe. Turebera hamwe ko situation imeze aka kanya. Ingabo z'u Burundi ndetse na Fdlr zifatanyije na FARDC zikoze amarorerwa, zikoze icyo nakwita ibintu biteye ubwoba cyane, ari nabyo M23 ije ikomozaho ndetse na MRDP turwaneho mu itangazo rishyizwe hagaragara. Ndaje mbabwira ibyo twirwaneho yibanzo cyane ivuga ku bitero byagabwe n'irihuriro mu mihana ituwe n'abanyamulenge. Dore n'icyasabwe imiryango mpuzamahanga ndetse n'abandi bakwiye kuba bareba icyoroshye uburasirazuba bwa Kongo bakabugirira ikigongo bijyanye n'ibiri gukorerwa abaturage babutuyemo. Ndaje mbikomozeho, turagaruka ku bice bitandukanye FARDC y'Ingamba kwigarurira, dore ko umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ayiwe Lieutenant Ligan yongeye kugira ibyo atangaza ngo ku bice bamaze kwambura ihuriro ry'abarwana ku ruhande rwa M23 ndetse na twirwaneho. Ubwo turaje turebera hamwe ibyari byo barigamba kwisubiza mikenke ndetse bagatangaza n'andi makuru ahabanye cyane n'ukuri kuri guturuka ku mirongo y'urugamba. Muri no Kivu ahitwa Gasenyi ni gato cyane munsi y'ibyanzu bya Kinigi, ahanganaho haravugwa amakuru akomeye cyane bavandimwe ngo hamaze kugabaza rendo 66 mu gihe mu by'ukuri M23 nayo imaze kuba ikomeretsa abasirikare bagera kuri 2. Biravugwa neza ko urugamba rukomeje kuva ku itariki ya 10 kugeza na maginga ya ibitero bikomeye bya coalition ku birindiro bya M23 biri Gasenyi birakomeje. Ndaje mbabwire ibyari byo muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Muze kunyemerera dukomoze kuri raporo ya Human Rights Watch iherutse gusohoka ejo muri tariki ya 10. Ni raporo karahutsa kayaje igaba ibitero ku Rwanda. M23 yahise itera twatsi bikuye muri ibyo birego, dore ko ni birego byavugaga ko ngo nyuma y'uko M23 ifashe umujyi nka Goma mu mpera za Mutarama umwaka ushize wa 2025 habaho ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu, habaho ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, ngo hafashwe abagera ku 1700 bajyanwa mu gisirikare mu by'ukuri ku buryo bw'imbaraga cyangwa se batabishaka cyangwa se bitari mu bushake bwabo. M23 rero yahise ibihakana yivuye nyuma. Icyo u Rwanda ruvuze binyuze mu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo nicyo nje ngo tugarukeho muri amakuru gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero ntabwo ari ibyo gusa, Ububirigi bwongeye kuri koroza bushinja u Rwanda, bushinja igisirikare cy'u Rwanda, bushinja guverinoma y'u Rwanda kuba nyirabo yazana ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Maxime Prevot ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'Ububirigi akaba na minisitiri w'intebe wungirije w'iki gihugu, yagize ati nzakomeza kwamagana igitero cy'u Rwanda kuri Kongo kugeza igihe ingabo zarwo zizavira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prevot ibi atangaje ndaje mbabwire mu buryo burambuye, ariko kandi munyemerere tuze kubivimuzi turebera hamwe n'ikibyihishe inyuma. Murabizi ko Ububirigi bushinjwa kugira umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakakomeje gutera inkunga coalition y'abashaka cyangwa se abagambiriye gutera u Rwanda, bakakomeje gutanga ibikoresho bimenwa cyane ku gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku kibuga cy'indege Bujumbura. Bikavuga ko ari ibikoresho bizifashishwa n'abarundi, abanyekongo, P5 Wazalendo, Fdlr ndetse mu by'ukuri n'abanya South Africa n'abanya Tanzania bakavugwamo. Ni mu mugambi wo gutera u Rwanda. Privo aje avuga ko ngazakomeza mu by'ukuri kwamagana igitero cy'u Rwanda kuri Kongo kugeza igihe ingabo zarwo zizafira ku butaka bwa Kongo. N'amagambo yasomewe hejuru n'abatari bake, ndaje babwire uburyo yateje polemique ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma i Brussels mu Bubiligi, Madame Louise Mushikiwabo ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF witegura rwose kongera guterwa manda gatatu mu minsi iri imbere.
biragaragara ko akomeje mu by'ukuri kujyana ibiganiro n'abadiplomate batandukanye bo mu bihugu mu by'ukuri bibarizwa muri uyu muryango. Madame Louise Mushikiwabo yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ariwe Maxime Prevot, ndaje mubwira iby'umuhuro wabo, ariko kandi turebera hamwe icyo Uburundi bwavuze kuri wa mudiplomate wabwo cyangwa se ambasaderi w'Uburundi mu gihugu cy'Ubufaransa, uyu witwa ngo nije barikanuye, wahuye na Madame Louise Mushikiwabo akabizira bukeye bwaho. Uburundi rero nabwo bwagize icyo buza bumuvugaho, reka tubive imuzi n'umuzingo muri amakuru 5 kuri 5. Yes, hanyuma rero ikindi tuza kuba tugarukaho ni impinduka. Abakunzi bacu rwose batubwiye ko ngo bakeneye gusobanukirwa ibijyanye n'impinduka zakozwe muri guverinoma y'u Rwanda. Nanjye ndakugira ngo mbabwire ibyo ari byo. Harimo rwose n'abadepite beguye. Ndaje mbabwira 5 kuri 5 muri amakuru. Birumvikana ko ntabwo nayasimbuka. Hari umudepite rwose weguye mu nteko nshinga amategeko, ndababwira impamvu yabyo. Hanyuma ariko ndababwira ku bijyanye n'impinduka zakozwe muri guverinoma y'u Rwanda. Birumvikana abarimo abajenerali babiri bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, mu gisirikare cy'u Rwanda, bahawe imirimo mishya. Ndaje mbabwira uburyo ministeri imwe mu biro bya president yakuweho, ubaka kanya rwose iyo ministeri ntikiri mu nshingano cyangwa se ntikiriho nk'urwego runaka. Ubwo rero nabyo ndaje mbabwireho muri amakuru 5 kuri 5. Hanyuma rero ndababwira ku biganiro AFC M23 ndetse na guverinoma Kinshasa bagomba guhuriramo mu gihugu cy'Ubusuwisi. N'Ubusuwisi bukomeje kugaragaza impinduka cyangwa se bugaragaza impungenge, kuko nubundi amasezerano yose gusinyirwa hariya imontre ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa. Ubwo rero ni ibiganiro byagombaga kuba bibera i Doha muri Qatar, ariko kubera ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwo hagati byimuriwe mu Busuwisi, bitajyanye no kuba Ubusuwisi aribwo bufite inshingano zo gukurikiranira hafi by'ibi biganiro. Qatar iracyahari nk'umuhuza, Amerika nayo iritabira nk'umuhuza wundi, ariko kandi n'ibindi bihugu mu by'ukuri nk'imiryango ya AU nayo iritabira. Hareberwa hamwe niki cyatuma umutekano n'amahoro biboneka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri amakuru turebera hamwe uburyo Ubusuwisi bugiye kwakira indi nshuro y'ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23 mu gihe agahenge katarubahirizwa ku rugamba, mu gihe byasinywe ku mpapuro bitarashyirwa mu bikorwa. Ni amasezerano aherutse gusinywa tariki 17 Mata. Yahawe iminsi 10 ngo batangiye gushyirwa mu bikorwa, kuko byasabwaga ko tariki 27 Mata hari ibyaba byatangiye gukorwa n'amaginga ya amaso yaheze mu kirere. Ubwo rero turaje turebera hamwe impungenge zigihari ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Yes, turanambuka hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe n'iki kigezweho mu makuru ari kuvuga cyane hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye kwesurana. Dore ko mu makuru yatambutse twahoze tubibabwiraho 5 ku kandi uburyo rwose bisa nkaho ibiganiro by'agahenge imaze iminsi bihuza ibihugu byombi bisa nk'ibiri gukubita igihwereye. Reka rero aya makuru tuyave imuzi n'umuzingo. Nongeye kuba ikaze, nishimye rwose, ndetse mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe nicyo usabwa, kanda subscribe cyangwa sabone, uyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibandira natwe, ukande like tubone ko ubikunda rwose, ushyire n'udutima muri comment. Udutima muri comment kabisa, bibaye byiza watubwira uko witwa naho uherereye, tukajya tugusuhuza amakuru yacu, ari nako usangiza abandi aya makuru. Sharing cyangwa se ukanda hasi ku gaheto aho hasi handitse share cyangwa se gusangiza abandi, ugahereza abari mu magroupe ya WhatsApp, tukarebera hamwe mu by'ukuri uburyo iterambere ryacu ryakwihuta k'ikinyamakuru gitangaza amakuru azira ibihuha. Yes, nge ndifaga kayinamura, reka twanzike. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye kurushaho gukara ndetse no gukarata hagati impande zihanganye. Ndi kwakira amakuru akomeye cyane yuko ibitero bya coalition kwirindiro bya M23 muri axe za Gasenyi ni mu marembo yerekeza Rubaya uturutse mu bice byo munsi y'ibyanzu bya Kinigi. Biravuga ko M23 ikomeje kugabwaho ibitero karabutaka bikompora bidasanzwe bya coalition. Bivuga ko rwose igisirikare cya Congo FARDC waserendo na Fdlr ngo bari insenda cyangwa se ngo bisize insenda, niko umunyarwanda bivuga mu buryo bwo gukabya inkuru, ngo bisize insenda barashaka kwimura M23 muri aka gace gafatwa nk'amarembo yerekeza mu bice by'ibirombe bya Rubaya. Ibirombe M23 iri kugenzura na maginga ya bimaze iminsi coalition ikubita gatoki ku kandi ivuga iti turabyisubiza kubera ko Rubaya na hano twemerera Leta Zunze Ubumwe
Ubumwe za Amerika mu by'ukuri nk'ahantu izaza zikagenzura ariko zikaduha ingurane y'umutekano. Ubwo rero Rubaya ikaba iri kugenda mu by'ukuri igaruka ku mashapitre atandukanye yibanda ku makuru ari kuvugwa muri Burasirazuba bwa Kongo. Imirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo ari imirwano myinshi cyangwa se ntabwo ari imirwano mu by'ukuri kuvugwa mu bice byinshi, ahubwo haravugwa deployment mu bice bitandukanye, bivuga ko ziri hari gutegurwa intambara karabutaka, ngo ni deployment y'ibikoresho ndetse n'ingabo mu buryo budasanzwe. Bikavuga ko imasisi kuva ku munsi wo kuwa kangahe kuva ku munsi wo kuwa gatatu nibwo byari tariki 10 hongeye kubaho provocation ya coalition ku irindiro bya M23. Ibintu byaciye igikuba cyane mu gace ka Gasenyi, ndetse ubu tuvugana biravugwa neza ko icyitwa umwuka mubi kiracyameze nabi muri ibyo bice. Guhera saa 5 z'amanywa guhera saa 7 z'urukera rwo kuwa gatatu ushyira kuwa kane, imirwano yaciye ibintu hagati ya M23 ndetse na coalition, ngo ntago coalition igituma M23 iryama. Ahanga mu bice bya Gasenyi noneho coalition ya FRDC wazareno na Fdlr ngo nibo bashotoye M23 bayigabaho ibitero bikomeye ku birindiro byayo biri ahitwa Gasenyi munsi yahitwa Kinigi, ndetse amakuru akavuga ko urugamba rwabaye imbelenge barwanya amasaha agera kuri 6 kuko bahereye saa 7 z'ijoro bageze amasaha ya saa 1:30 z'igitondo, saa 2 gutyo bakirasana, abaturage imitima ihagaze. Hanyuma bikavugwa neza ko mu kubloka ibyo bitero M23 icyo yakoze yivuganye abazerendo bagera kuri 66 niko amakuru angeraho avuga. Hakabamo n'ufite ipeti rya koroneri, ariko murabizi ko abazarendo baba ari amapeti barayiha, ntago bayakorera, na amapeti abari autoproclame. Ubwo rero koroneri wa wazalendo ntaramenya izina, mutalamu rwose yambwiye ko aza gukorera bwagwa kugira ngo menye uko yitwa ndetse n'amateka y'uwo mukoroneri, ngaraza kubimbwiraho. Ariko hangahi Gasenyi urugamba rwari imberenge, ndetse no ku munsi w'ejo masaha ya saa 2 mu gihe bari bamaze kwesurana bikarangira rwose coalition isa n'icitse intege, ngo M23 yakomezanyije ibirindiro byayo ndetse nta n'igikuba cyayicitsemo, nubwo abajya kuri 2 muri M23 bakomeretse. Bikavugwa neza ko aka kanya tuze ryagarutse, gusa amasaha y'umugoroba hongeye kubaho irasana cyangwa se ikozanyaho ritamaze iminota igera kuri 30. Abari mu byanzu bya Kinigi bakavuga ko biyumviye ibiturika by'amasasu bikompara by'ama RPG ngo byumvikanaga hangaha, ariko ngo byarangiye mu by'ukuri nta gikuba kindi cyongeye gucika. Ubaka kanya imitima iracyari mu gihirahiro, ese imirwano muri Gasenyi yaba yahagaze cyangwa se impande zombi ziri kuruhuka z'inkutuzi ngo zongere uzisubukure. Aka kanya rero n'ubu tuvugana ndagira babwire ko wajya kumva ibintu birahindutse muri zino axe. Ubwo rero turakomeza kuhatera imboni turebe ese bimeze bite, bihagaze bite. Birakomeye cyane. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo ibyo coalition iri kuvuga biratangaje cyane. Reka tunabihereho turebere hamwe n'ibyo M23 ubwayo iri gutangaza, turebere hamwe ukuri kwaba guhari. Agace kitwa Mikenke niko kamaze iminsi kagarukaho kuri ku mapro zitandukanye zigaruka ku makuru y'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Bikavugwa neza ko igisirikare cya Kongo nyuma y'uko M23 yari yagafashe ejo ni kuwa mbere tariki 8, ngo FARDC ibifashijwemo na Hibu Special Force n'abasirikare n'ingabo zidasanzwe z'abahibu ngo zaje kwisubiza ko gace hadashize n'amasaha 48 ngo bakubise M23 ndetse natwirwaneho. Gusa amakuru akavuga ko ngo nta mirwano yabaye hanga muri axe za Mikenke. Ubaka kanya na maginga ya FARDC iri kwigamba ko iri kugenzura Mikenke ni imisozi miremire ya Minembwe, bavuze ko bayifashe cyangwa se bayisubije nyuma y'iminsi birigaruriwe na M23 twirwaneho, ndetse ngo banayibabaje bikomeye cyane. Umuvugizi wa FARDC nagira ngo tubikomoze byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC mu bikorwa bya gisirikare muri Sud Kivu, Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, yavuze ko Mikenke yongeye gufatwa nyuma y'igitero ngo cyo kuyisubiza cyagabwe n'igisirikare cya leta. Uyu Lieutenant Kalonji akavuga ko FARDC yari yabanje gusubira inyuma igana hitwa ngo ni Kishirita kugira ngo irinde abaturage ingaruka z'imirwano n'ibitero byakoreshwagamo drone z'intambara. Agira ati twari twasubiye inyuma tugana Ikishirita kugira ngo turinde abaturage kugwa mu mirwano. Ati mu gitondo cyo kwa gatatu twagabye igitero cyo kwisubiza hanyuma bituma twongera gufata Mikenke, agace k'ingenzi gafatwa nk'irembo byinjira muri Minembwe rwagati.
uyu muvugizi Lieutenant Ligan Kalonji Ngoyi avuga ko kandi abaturage bo muri aka gace bakiriye neza isubiranwa rya Mikenke cyangwa se ukuba Mikenke yarasubiye mu biganza bya FARDC. Ashinja abarwanyi ba AFC M23 twirwaneho ibikorwa by'ihohoterwa byakorewe abasivile igihe bari bakigenzura aka gace. Uyu kandi akavuga ko FARDC yanigaruriye utundi duce turimo Kalingi na Kakenke twafashwe ku munsi wo kwa kabiri, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu bice bindi byo misozi miremire ya Minembwe. FARDC ikavuga ibi nyuma yuko ku itariki ya 9 Kamena amakuru atandukanye avugaga ko abarwanyi batwirwaneho bari bigaruriye Mikenke y'imirwano yabahanganishije na FARDC wazarando ndetse n'ingabo z'u Burundi. Aha ngaha rero murumva ko agace kitwa Kalingi, Bidegu na za Gakenke natwo muri kumva ko FARDC yigamba ko iri kutugenzura. Reka turebera hamwe ibikuye mu itangazo twirwaneho yakize hanze, ubundi mbabwira ukuri guhari kwa makuru mukwiye kuba mwamenya, kuko njye amakuru mbabwira amakuru afite source, nta kinyoma cyo kigomba kumvikana aha ngaha kuri iyi chaîne yacu ya Ibakwe Media TV. Twirwaneho yagize itya igira ibyitangaza, impuruzana kwita igenewe imiryango mpuzamahanga ikomoza mu by'ukuri kubiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri access tuwe n'abaturage benshi, nyuma y'ibitero bikomeje kugabwa na coalition biri gutuma abaturage barararwa ntambi mu bice bya Minembwe, ndetse yibana cyane ku byagabwe ku munsi w'ejo kwa kane. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa MRDP twirwaneho mu itangazo kizagaragara kuri wa kane tariki 11 Kamena, iri huriro ry'ingabo za leta Kongo nabo bafatanyije ngo ryagabye ibitero simusiga mu mihana ya Bidegu, Lundu na Kalingi. Mwibuke ko coalition yo yigamba ko ifite utuduce, ariko se harasa ari ihagenzura yakwirasa. Icyo nicyo ngira ngo mwumve. Aha nahatuwe cyane n'abanyamurenge mu misozi miremire ya Fizi, imisozi miremire ya Uvira, Territoire ndetse na Itombwe. Twirwaneho ivuga ko ibyo bitero byari bigamije kwigarura ibyo bice no gukomeza igitutu ku baturage basanzwe, ariko ko yahagurutse ikabarwanya cyangwa se ikarwanya ibyo bitero kugeza igihe abari babigabye basubijwe inyuma. Amakuru atangwa na Twirwaneho agaragaza ko nyuma y'imirwano yamaze umunsi wose, ihuriro ry'ingabo za Kongo ryasubijwe inyuma mu buryo bukomeye mu duce twa Bidegu, uduce twa Lundu. Ahangaha Twirwaneho ivuga ko ingabo za FARDC, iz'u Burundi, FDNB, Fdlr na wazarendo zatsinzwe maze zambutswa uruzi rwa Ruwiko, zisubira inyuma ziva mu mihana zari zagabyemo ibitero. Ni mu gihe kandi mu gace ka Kalingi aha naho habereye imirwano y'amagasa masaha y'igitondo cyo kuwa kane ku munsi w'ejo. Iri huriro ryasubijwe inyuma ryambutswa urwo ruzi rwa Ruwiko risubira ku ruhande rw'ahitwa ngo ni Mutunda, nyuma yo kunanirwa kwigarurira ibirindiro bya Twirwaneho biri muri ako gace. Abatuye muri ibyo bice nabo bakavuga ko kuva mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Ibintu byateye impungenge abaturage benshi, bamwe bagahawungira mu misozi no mu bindi bice babonagamo ko bifite umutekano muke. Hanyuma n'imirwano yaje kurikira imyaka myinshi y'umutekano muke mu misozi ya Minembwe no mu bice bya Fizi, Uvira ndetse na Itombwe. Hanyuma kuva mu mwaka wa 2017 imihana myinshi tuwe n'abanyamurenge yakunze kugabwaho ibitero n'imitwe yitwaje intwari itandukanye. Ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, abandi basiga ubuzima cyangwa se banatakaza imitungo yabo. Byumvikane ko Twirwaneho byo ishimangira ko kuva icyo gihe yakomeje kwirwanaho kugira ngo irengere abaturage b'abanyamurenge, mu gihe leta ya Kinshasa yo yishinja guhungabanya umutekano no gukora n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo rero muri itangazo Twirwaneho yongeye gushinja FARDC gukoresha ibirindiro bya Mikenke nk'ahantu ho gutegurira no gutangirira ibitero byibasira abaturage b'abanyamurenge. Ikavuga ko ako gace kahoze ari inkambi yarindwaga na MONUSCO, ariko kakaba karahinduwe ikigo cya gisirikare. Twirwaneho yanashinje ku mugaragaro leta y'u Burundi kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare biri kubera mu misozi ya Minembwe, isaba ingabo za leta y'u Burundi ko zava ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wahakanye ibivugwa na FARDC ko
Minembwe yaba icumbikiye abarwanya umutwe wa Redi Tabara, birumvikana ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, uvuga ko ibyo ari uburyo bwo gushaka gusobanura no gutwikira ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorerwa abaturage bo muri ako karere. Mu gusoza itangazo ryayo rero, twirwaneho yasabye umuryango w'abibumbye ONU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU n'indi miryango mpuzamahanga gukora iperereza ryigenga ku byaha by'intambara n'ibyaha byo guhonyora uburenganzira bwa muntu bivugwa muri ako karere. Uyu mutwe uvuga ko uzakomeza kurinda abaturage no guharanira ko inzira zifasha ibikorwa by'ubutabazi n'imfashanyo zongera gufungurwa cyane cyane mu bice byugarijwe n'imirwano. None rero nimunyemerere mumbwire munatanga ibitekerezo. FARDC igamba kwisubiza Mikenke, ikigamba kwisubiza Kalingi, Bidegu, tuduce nyine dutandukanye two muri Minembwe. None yaratwigaruriye ikabiri kuturasamo kandi turimo igaba ibitero kuri twirwaneho kandi nyamara yes, nimumpe ibitekerezo namwe. Hanyuma reka mbabwire ko amakuru yo ni menshi bavandimwe. Reka mbabwire ko mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru haravugwa uruzinduko rwa Jameson mu rwego rwo gukomeza umuhate wa MONUSCO cyangwa se wa Loni wo gutanga umusanzu mu gushaka umuti urambye ibibazo biri muri Republika Demokarasi ya Congo. Ihuriro rya Congo River Alliance cyangwa se AFC M23 ryakiriye mu biro byaryo bishinzwe guhuza ibikorwa bya politike intumwa yihariye ya MONUSCO Jameson. Inama yari igamije kuganira ku bwisanzure ku bibazo by'amahoro n'umutekano n'ituze mu gihugu mu gihe hakomeje ibikorwa bya dipolomasi biri gukorwa kugira ngo haboneke igisubizo kirambye. Umuhuzabikorwa wa politike wa AFC M23 Colonel Nanga Yobeluwo ari kumwe n'umwungirije Bertrand Bisimwa baganiriye na Jameson ku iterambere ry'ibiganiro bya Doha, aho AFC M23 yongeye gushimangira ko ikiza imbere igisubizo cya politike kugira ngo ikibazo kiriho gikemuke. Ibiganiro byibanze cyane ku buryo bwo kubahiriza gahenge ikizwi nka CCLF, hibandwa cyane ku kamaro ko impande zose zakubahiriza ibyo ziyemeje kuko ari byo shingiro ryatuma imirwano igabanuka burundu kandi amahoro akarushaho kugaruka muri Burasirazuba bwa Kongo. Nanone banaganiriye ku bibazo by'ubutabazi n'ubuzima cyane cyane mu buryo bwo guhangana n'icyorezo cya Ebola, aho AFC M23 yongeye kwemeza ko yiteguye korohereza ibikorwa by'ubutabazi n'ingamba z'ubuzima rusange muri utwo duce twibasirwa cyane. Uruzinduko rwa Jameson kandi rukaba ruri mu rwego rw'imbaraga mpuzamahanga zikomeje gushyirwa mu gushyigikira cyangwa se mu gushishikariza ibiganiro no gushimangira ibikorwa bigamije kubaka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Swane birumvikana ko kuri ubu ni intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU yasimbuye Bintou Keita muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kuri ubu ni uyoboye ubutumwa bwa MONUSCO. Ni umunyamerika kabisa watorewe kuyobora kujya muri uyu mwanya. Inshingano ze zirimo gufasha rero mu biganiro by'amahoro, gukurikirana umutekano no guhuza ibikorwa bya ONU muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbere yaho kandi iyi ntumwa yihariye yari intumwa yihariye ya ONU muri Somalia hagati y'umwaka 2019 na 2022. Navuga ko Swan iyi ni inshuro kabiri yerekeje Goma kuva uyu mwaka watangira cyangwa se kuva atangira inshingano, ariko reka tuze turebe niba koko aza no kwerekeza Kinshasa, kuko niba baganire ku bijyanye n'intambwe y'amahoro bice mu nzira z'ibiganiro, byumvikane ko Kinshasa nayo isabwa kuganira n'uru ruhande rubahanganye. Nizeye ko nayo agomba kubiyibutsa. Yes, hanyuma areka tuve Igoma twibande cyane ku bitangazwa muri raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch ku munsi w'ejo. Hanyuma u Rwanda rwaje rivugaho, duhita dukomoza no mu by'ukuri no kubitangazwa n'igihugu cy'Ububirigi ngo kuba ingabo z'u Rwanda ziri kuri koroza muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Ububirigi bwo ntibubigarukaho. Reka duhere kubikubiye muri raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch ku byaha ngo byakorewe muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turebera hamwe icyo u Rwanda rubivugaho, kubera ko biragaragara ko ni inkuru ikomeye cyane nayo dukwiye kuba twaheraho. Ni inkuru mu by'ukuri yagarutsweho n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo akomoza ku byaha
bishinjwe ingabo z'u Rwanda ndetse na M23. Yolande Makoro n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch. Ni raporo yibasira ingabo z'u Rwanda RDF ngo kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku 10 Kamena iyi Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze kumfu ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasirikare mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi raporo uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragaza nka nyirabayazana ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ukazihuza cyane na AFC M23 ku buryo rwose wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibyo kandi byose nta kimenyetso simusinga Human Rights Watch igaragaza gishimangira ibyo ivuga, gusa ishimangira ko byabayeho. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yashyize hanze kuri wa 4 yanenze imyitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch nk'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatanga imyirondoro yabo ikesha amakuru itangaza mu bijyanye na raporo zayo, kutigerera ahabera ibyo uyu muryango uvuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Makoro yagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo. Ati muri raporo yayo iherutse Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije. Kinshasa intwaro igatera inkunga ndetse ikanakorana bya hafi na Fdlr, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje yibutsa uyu muryango ko ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye na AFC M23. Ati bikwiriye gusobanuka neza, RDF ntabwo ari AFC M23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama, kugeraho ibintu bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusaba ibihano. Yolande Makoro yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano na Washington n'ubuhuza butabogamye hagamijwe kurangiza intambara mu kwimakaza ndetse no kwimakaza ubufatanye bw'akarere. Guverinoma y'u Rwanda rero igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe, ishingiye ku nshuro nyinshi uyu muryango ufite icyicaro mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma by'amakuru udafitiye gihamya. Yasobanuye ko kandi ingabo za Kongo zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'imitwe ya Wazalendo yose izwiho ubugizi bwa nabi, kandi ko Human Rights Watch ibyiyemerera ariko ko yahisemo kubishyira hanze cyane muri iyo raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Iti raporo isuzuma ikisubizo cy'u Rwanda ku mutwe wa jenoside ukorera ku mpaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa ubufasha bukomeye Kinshasa iwuha igamije kugaragaza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ukatari. Guverinoma y'u Rwanda yanatangaje ko Human Rights Watch ifite amashusho yafashwe na satellite, amashusho agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo ngo z'u Rwanda na M23, agaragaza mu by'ukuri ibimeze nk'imva zashyinguyemo abapfuye ariko ko idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa se ibindi bintu bijya kumera nkazo. Ruti subwa mbere Human Rights Watch igerageje kuyobya abantu yifashishije gushyira imbere ibirego mu itangazo, mu matangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo ku migereka. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko bitangaje ko Human Rights Watch ivuga ko raporo yayo ishingiye ku iperereza ariko ikarenga igasaba ko hakorwa irindi perereza, ibishimangira ko ibyo yatangaje itabihagazeho. Iti iperereza ry'imyanzuro itangazwa imburagihe si iperereza. Muri 2017 Human Rights Watch yatangaje ko tariki 13 Nyakanga 2017 abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza gukubitwa ndetse ko hari rwose n'ababuriwe irengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe ngo ni All Thieves Must Be Killed yatumye komisiyo ubwo mu rurimi rw'Ikinyarwanda All Thieves Must Be Killed niho kuvuga ngo abajura bose bagomba kwicwa.
Ni raporo karabutaka yasize mu by'ukuri yatumye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora iperereza ryayo tariki 13 Ukwakira 2024 yereka abanyamakuru ko mu bo Human Rights Watch yatangaje ko bishwe harimo abakiri bazima, abandi bigaragara ko bapfuye urupfu rusanzwe. Ndagira ngo mubyumve neza inzigo iri hagati y'u Rwanda na Human Rights Watch. Human Rights Watch kandi inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa se ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma, ntabwo ishobora kubyemera ngo yakosora cyangwa se ikosora aya makuru abakuye muri raporo yasohoye. Murabizi neza ko ikomeza kwihagararaho. Gusa uretse u Rwanda, muri Gicurasi 2026 ihuriro M23 ryashinje Human Rights Watch kuriharabika, gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko rwose ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryatanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku itariki 14 Gicurasi ishinja abarwanyi baryo kwicira abasivile mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'Ukuboza 2025 na Mutarama 2026. Iri huriro murabyuka ryagaragaje cyangwa se ryagaragaje ko ingabo za Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa Fdlr washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. Ni M23 icyo gitangaje ko kubogama Human Rights Watch yagaragaje muri iyo raporo yayo gutuma uyu muryango utakarizwa icyizere mu buryo bukomeye, ibituma ibyo utangaza bidahabwa agaciro. Yes, ubwo rero mu by'ukuri titre iyi nkuru yavugaga uburyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanengaga raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch. Ni raporo yashinjaga M23 ngo n'u Rwanda kuba mu by'ukuri mu gihe hafatwaga umujyi wa Goma ngo harabayeho kwinjiza abaturage mu gisirikare mu buryo mu by'ukuri bw'imbaraga hatarimo ubushake bw'abaturage. Nyamara M23 mu byo yatangaje ikomoza kuri iyi raporo yari yashyizwe hanze n'uyu muryango yagize gutya ibitero twatsivuye inyuma, igaragaza ko ari amakuru y'ibihuha, amakuru adafite aho ashingiye cyangwa se adafite amakuru mu by'ukuri agamije guharabika no kwangiza isura ya M23 ibyo u Rwanda narwo ruvuze, ngira ngo murabyumva neza. M23 yo ivuga ko iteka yinjije abantu mu gisirikare mu buryo bugaragarira buri wese, bikorwa ku manywa nta guhisha, kandi byanditswe cyane n'amashusho yagiye hanze, video byagiye bisakara kuri bose mu rwego rwo kugaragaza uko kwinjizwa kw'abantu mu gisirikare byagenze ndetse n'uburyo byakozwe ku bushake, nko kubikora naho abavuga ko rwose M23 bikoze ku gato bo akaba ari abo guhabwa inkwenene, kuko bigaragara neza ko M23 bikoze mu buryo mu by'ukuri buboneye kandi abaturage bari bishimiye. Yes, Ububirigi mu by'ukuri burenga ku bijyanye n'amakuru avuga ko buri mu mugambi wo gushyigikira umugambi wo gutera u Rwanda, ariko tuzakomeza kwamagana igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza igihe ingabo zago zizavira ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Maxime Prevot ni minisitiri w'abanyamahanga n'ubutwererane w'Ububirigi avuga mu by'ukuri byinshi bihabanye n'ukuri gukwiye kuba kwatangazwa. Abenshi nahoze mbona bamuha urwamenyo. Ububirigi bufite ntago bibanye neza n'u Rwanda, murabizi, kuko Ububirigi busa naho murabizi ko bwacanye umubano n'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025, ni nayo makuru yaranze uriya mwaka, kuko habayeho kutumvikana kw'ibihugu byombi. Ngaho mu by'ukuri mu gihe Kinshasa yashinjaga u Rwanda kuba ari nyirabayazana n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, Ububirigi nabwo bwazaga bubwunga mu buryo Kinshasa itangaje mu bijyanye no guhagarikirwa inkunga y'imiryango nka Union Européenne yahagarikiye u Rwanda. Ububirigi bukaba bwarafashije Kinshasa kumvisha amahanga ndetse n'ibyo bihugu byo mu Burayi ko u Rwanda rwarikoroje muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero gucara umubano hagati y'u Rwanda n'Ububirigi byarakozwe, ndetse n'amafaranga Ububirigi bwagombaga guha u Rwanda buyihera Burundi bushyigikiye Kinshasa mu ntambara buhanganyemo na M23. Hanyuma mu by'ukuri mu mugambi wo gutera u Rwanda
wakomeje kuvugwa cyane, bikavuga ko Ububirigi bukomeje kuwenyegeza ndetse bukaba buri ku isonga cyane bwohereza ibikoresho Bujumbura mu Burundi ngo bishifashishwa mu gutera u Rwanda no guhungabanya umutekano ngo hakurweho n'ubutegetsi buriho. Ubwo rero Maxime Privot niwe muntu ukunze kuvugira Ububirigi cyane kuko ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ni ugaragara cyane muri politike mpuzamahanga avugira Ububirigi. Ahangaha yaje ararikoroza, yongera kwibasira u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri rusange, agira ati ubwo ni mu butumwa yashyize kuri X yazari Twitter, ati nababajwe cyane n'uburyo amagambo y'Ububirigi kubibera mu burasirazuba bwa Kongo arimo kugorekwa ku mbuga nkoranyambaga, byaba bikozwe nkana cyangwa se bitakozwe nkana hashingiye ku gusoma nabi wenda cyangwa se kubikora nkana. Imwe muri tweet ziherutse nanditse, nta gushidikanya gukwiriye kubaho, ubusugire bw'ubutaka n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibishobora kugibwaho impaka, nababwiriza cyangwa ibisabwa mbere y'ibindi. Kuva ikibazo cyatangira, Ububirigi bwabaye ku isonga mu kurengera aya mahame ku rwego mpuzamahanga kandi buzakomeza kubikora mu buryo nk'ubwo. Namaganye nta kuzuyaza icyo nise igitero cy'u Rwanda kandi nzakomeza kubikora kugeza igihe ingabo zose z'u Rwanda zizaba zavuye ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi nahoraga nsaba ko amasezerano ya Washington yashyizweho umukono na Kongo n'u Rwanda yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Ayo masezerano arasobanutse neza. Ivanwaho ry'ingabo z'u Rwanda no gutesha imbaraga Fdlr biri mu nteruro imwe mu ngingo ya mbere. Bitandukanye n'ibihuha n'amakuru ayobya ari gukwirakwizwa, Ububirigi ntibushyira kimwe nk'igisabwa kugira ngo ikindi gikorwe, busaba gusa ko buri ruhande rwubahiriza vuba ibyo rwemeye ku bushake kandi rwongeye kwemeza inshuro nyinshi. Hanyuma kandi ni nabyo neza bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Masadi Bolosi ndetse na Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU n'abafatanyabikorwa bose bo mu itsinda mpuzamahanga ryo guhuza ibikorwa International Contact Group. Abaturage ba Kongo bamaze igihe kirekire bababaye cyane kubera uburemere bw'ibi bibazo, harimo n'icyorezo cya Ebola. Tugomba kugira icyo dukora kuri ubu kandi intwaro zigacecekeshwa n'impande zose zirebwa n'iyi ntambara. Aya ni amagambo ya Maxime Privot, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi, komoza rwose cyangwa se ashinja u Rwanda ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta nubwo azavuga ngo mu by'ukuri ibijyanye n'amasezerano u Rwanda rwemera ko rugomba kuyashyira mu bikorwa. Ntabwo azavuga, ubwo yavugaga ari ya Washington, ntabwo avuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko byanditse. We avuga ko ngo ari ugukura ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavandimwe, murabyumva neza uburyo u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga n'ibihugu byinshi birugaragariza urwango rudasanzwe. Ariko ngira ureberera ntihumbya. Ndagira ngo buri nkuru yose ahangaha ikora abakunzi bacu ku mutima bagende bayitangaho ibitekerezo, mugende muyitangaho ibitekerezo kabisa. Nk'ibi Maxime Privot yatangaje, yirengagije iki, afite ukuwe kuri ese kandi mu by'ukuri niki mu by'ukuri yirengagije. Ndagira ngo mubyumve neza tunagendane muri uyu mujyo, buri nkuru yose tuyitangaho igitekerezo. Yes, hanyuma mu cyumweru gitaha imontre mu Suisse hategerejwe ibiganiro hagati ya AFC M23 na guverinoma Kinshasa. Ntabwo umunsi bizabera uraba clarified cyangwa se ngo usobanurwe neza ngo tumenye ngo ni kwa mbere, ni kwa kabiri, ni kwa gatatu, ni kwa kane, ni kwa gatanu, ni kwa gatandatu, ni ku cyumweru. Ntabwo biramenyekana, ariko byanze bikunze mu gihe nta gihindutse mu cyumweru gitaha imontre mu Suisse ibiganiro birasubukurwa hagati ya AFC M23 na guverinoma Kinshasa. Ibiherutse kuba byabaye tariki 17 Mata 2026 byasize impande zombi zisinya amasezerano yo kuhana gahenge, ariko nta kigeze kubahirizwa. Guhana imfungwa, buri ruhande rugatanga imfungwa rufitiye urundi, ariko ibintu byakozwe. Ejo ndi Kinshasa yabeshye ko yadekuye 37 barimo 22 bari barangije ibihano, ariko nabo ntitwanababonye. Ibijyanye no guhererekanya imfungwa nabyo ntibyigeze bikorwa, ndetse nta nubwo higeze habaho wenda gusohora amatangazo nk'abahuza ngo bavuge bati kuki ibyasinyiwe bitakozwe. Gusa twitege wenda ko hari icyazaganirwaho hagati y'impande zombi n'indi ntambwe yaterwa. Bigaragara ko
abahuza mu by'ukuri badakomeje ntago baryamye nabo bari gukorera bwaga kugira ngo amahoro yongere agaruke muri Burasirazuba bwa Kongo gusa abenshi babihuriza bavuga bati ibi byo biri kure y'ukuri. Hanyuma ubwo twari dukomeje kubyatangajwe na Maxime Prevot ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ariko reka mbanze nago namuvaho ntanababwiye ko kuri wa kane tariki 11 Kamena uyu Maxime Prevot ubundi ni minisitiri w'intebe wungirije akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yego uyu ku munsi w'ejo yakiriye umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo ni umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo washimye ubufatanye bwiza hagati y'ubwami bw'Ububiligi na OIF n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Baganiriye bibana cyane ku byo Francophonie ishyize mbere y'inama ya Phnom Penh ndetse ubwo ni muri Cambodia ni nayo izaberamo amatora y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ndetse no ku ngingo zitandukanye impande zombi zifitemo inyungu nko kurwanya ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibinyoma, guteza imbere indimi nyinshi ndetse n'ibikorwa bikorwa na OIF mu rwego rw'ubwenge buhimbano nka AI. Umunyamabanga mukuru yanaboneyeho umwanya wo gushimangira ku giti cye ko OIF ishyigikiye kandidatire y'Ububiligi yo kwakira ubunyamabanga bw'amasezerano y'umuryango w'abibumbye ku kurinda urusobe rw'ibinyabuzima mu mazi mpuzamahanga. Yes, hanyuma reka twinjire mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda n'impinduka zagiye zikorwa muri guverinoma y'u Rwanda, n'impinduka zitandukanye zagiye zikorwa, ndagira ngo rwose duhite tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Yes, ubwo rero reka babwire ko aka kanya hari amakuru yihutirwa cyane ari kuvugwa cyane mu Rwanda. Hari impinduka zakozwe muri guverinoma. Reka mbabwire ko kuri ubu muri presidence hari ministeri itakibarizwa itagikora. Gusa inkuru yatunguranye ni ya Depite Ikitegetse Venuste wari uhagarariye urubyiruko mu nteko nshinga amategeko. Umutwe w'abadepite yeguye kuri uyu mwanya yaramazemo hafi imyaka 2. Na makuru yemejwe n'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda mu butumwa yashyizwe ku rubuga rwa X Twitter kuri wa kane, aho yavuze ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Yagize iti ku 11 Kamena perezida w'umutwe w'abadepite yakiriye inyandiko y'ubwegure ku mwanya w'ubudepite ya Bwana Ikitegetse Venuste ku mpamvu ze bwite. Ikitegetse kandi yari umwe mu badepite babiri bahagarariye urubyiruko batowe muri Nyakanga 2024 nyuma yo gutsindira uwo mwanya mu matora y'inama y'igihugu y'urubyiruko. Mbere yo kwegura yari umwe mu bagize komisiyo y'imari ya leta n'umutungo bya leta mu nteko nshinga amategeko. Ikitegetse yari yaratangiye manda muri Nzeri 2024 mu nteko nshinga amategeko ya gatanu yatangiye ibikorwa nyuma y'amatora rusange yo muri uwo mwaka wa 2024. Hanyuma reka mbabwire ko mu mpinduka zakozwe na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se muri guverinoma y'u Rwanda, reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame ku munsi wa gatatu tariki 10 Kamena nabuze muri rwose munsi abango nzibanyuriremo yakoze impinduka muri guverinoma zasize ashyizeho abayobozi bashya mu nzego zitandukanye za leta, barimo abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abayobozi b'ibigo bya leta n'abadiplomate bazahagararira u Rwanda mu mahanga. Izi mpinduka zatangajwe n'ibiro bya minisitiri w'intebe zishingiye ku bubasha perezida ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu bahawe imirimo mishya muri guverinoma barimo Damien Murwanashyaka wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo, asimbe Dr Jimmy Gasore wari umaze imyaka irenga 3 kuri uwo mwanya. Murwanashyaka yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo UDL. Judith Uwizeye yongeye kugirwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo asimbuye Christine Nkurikiyinka woherejwe mu mirimo muri ya Dipolomasi. Antoine Marie Kajangwe we yagizwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Prudence Sebahizi. Kajangwe yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo ministeri. Mu bagizwe abanyamabanga ba leta harimo Armand Zingiro wagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibikorwa remezo. Mbere y'izi nshingano yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG. Muri iyo ministeri kandi Colonel Claudien Bizimungu nawe yagizwe umunyamabanga wa leta nk'uko bigaragara hangaha mu itangazo ry'ibiro bya minisitiri w'intebe. Bizimungu yarasanzwe ari umuyobozi mukuru wungirije wa brigade ishinzwe ubwubatsi mu ngabo z'u Rwanda. Mu bahawe inshingano zo kuba abadiplomate harimo Lieutenant General ariko uri retired Karenzi Karake
yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa asimbuye ambasaderi James Kimonyo. Karake n'umwe mu basirikare bakuru bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi n'umutekano NIS cyangwa se NISS, anaba n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Major General Bayingana Emmanuel we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Israeli asimbuye ambasaderi Gatera James. Bayingana yabaye mu myanya itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, harimo no kuyobora amashuri ya gisirikare no kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere. Colonel retired Ruhunga Janote we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Pologne asimbuye Shyaka Anastase. Ruhunga yamenyekanye cyane nk'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe Christine Nkurikiyinka yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Nkurikiyinka yarasanzwe ari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, akaba yaranabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi no mu bindi bihugu by'Uburayi. Perezida Kagame kandi yashyizeho abayobozi bashya mu bigo bya leta barimo Chantal Tuyishime wagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Louise Kanyonga yagizwe umunyamabanga mukuru, yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS. Maximilien Byiringiro yagiruzwe umuyobozi mukuru wa REG, naho Michel Umurungi yagirwa umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB. Yes, hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa birumvikana mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo ariko reka mbanze mabwire ko nko mu Rwanda nk'ubwo izo mpinduka zose zakozwe, impinduka zakozwe muri guverinoma zasize hari umwanya wa minisitiri mu biro bya presidence, mu biro bya perezida wa repubulika udafite umuntu kuko izo nshingano zitakiriho. Ni impinduka kandi zasize ministeri zifite abanyamabanga ba leta zarenze umwe barenze umwe zibaye ebyiri. Birumvikana ko ni impinduka zakozwe. Nk'ubwo minisitiri mu biro bya perezida yarashinzwe byubuze gusuzuma inyandiko zose zemejwe n'inteko nshinga amategeko mbere y'uko zishyirwaho umukono na perezida. Yarashinzwe kandi gukurikirana ibibazo by'abaturage byagejejwe kuri perezida, gushyira mu bikorwa ibyo perezida yemereye abaturage, no guhuza ibikorwa bya guverinoma n'inteko nshinga amategeko. Uyu mwanya wariho Judith Uwizeye kuva muri 2017. Ubu rero yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, inshingano n'ubundi yari afite mbere yo kugirwa minisitiri muri presidence. Uyu mwanya rero ntukiriho, nta waburijwemo aka kanya, ndetse n'uwari urimo yahawe izindi inshingano, dore ko mu by'ukuri bigaragara ko uyu mwanya wakuweho. Hanyuma reka turebere hamwe amakuru yo kuvugwa mu karere no hakurya y'inyanja ngari. Mu karere nta byinshi ndi babwire, ndababwira ibyatangajwe n'igihugu cy'u Burundi kuri wa mudepite wahuye na Madame Rose Mushikiwabo bahuriye mu Bufaransa bikaza gutuma hamagazwa. Ni guverinoma y'u Burundi rero yaje kugira icyo ibitangazaho. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko kuba yarahamagaje ambasaderi w'iki gihugu mu Bufaransa akanaba n'uhagarariye icyo gihugu mu muryango w'ibihugu bikoresha rw'igifaransa OIF ngo ntabwo bihuriye no kuba yari yahuye n'umunyamabanga mukuru w'uriya muryango Louise Mushikiwabo. Ku ya 3 Kamena nibwo Gitega biciye muri minisitiri w'ubanye n'amahanga ambasaderi Edouard Bizimana yasabye ambasaderi Spell Caritas Njebarikanuye guhita asubira i Bujumbura vuba na bwangu kugira ngo agezweho ubutumwa bwihutirwa bumureba. Abenshi bati nuko yahuye na Madame Louise Mushikiwabo buri yagiye kubazwa ibyo baganiriye mu by'ukuri bijyanye n'umubano u Rwanda n'u Burundi bifitanye utari mwiza kuri ubu ngubu. Byari nyuma y'umunsi umwe uyu mudiplomate yakiriwe na Mushikiwabo amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye muri OIF. Uyu muryango mu butumwa wanditse ku rubuga rwayo rwa X wavuze ko bariya bombi bagiranye ibiganiro byibanze ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bushingiye ku byihutirwa igihugu cy'u Burundi cyihaye, ndetse na gahunda za francophonie cyane cyane mu nzego zo guteza imbere gusoma no kwandika no kwimakaza uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Nyuma y'ihamagazwa rya ambasaderi Njebarikanuye, abenshi barihuje no kuba yari yahuye na Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi igihugu cye kimaze imyaka hafi 3 kitabanye neza n'u Burundi. Birumvikana Minisitiri Louise Mushikiwabo, Minisitiri Bizimana mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri wa 4, ni Minisitiri w'ubanye n'amahanga w'u Burundi yavuze ko ihamagazwa ry'uri
mudepite ntaho rihuriye no kuba yarahuye na mushiki wabo. Ati mu bijyanye n'ubutegetsi iyo umukoresha ahamagaye umukozi we ati ngwino ngira icyo nkubwira, ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, simbona rero igituma abantu babifata nkaho ari ikintu kidasanzwe cyakozwe. Yakomeje agira ati ngira ngo bahise bafatira kuri ibyo bavuze kuyobora OIF, ndagira ngo mu by'ukuri ati ngira ngo bahise bafatira kuri ibyo bavuze kuyobora OIF, ndagira ngo bamenyeshe ko uwo muryango uza kuba ufitanye ndagira ngo bamenyeshe ko umuryango uza kuba ufitanye ibibazo n'u Burundi, cyangwa se uyobora afitanye ikibazo n'u Burundi, uhagarariye u Burundi mu Bufaransa, kuko OIF iri mu miryango n'ibihugu areba. Icyo gihe rero iyo biza kuba ari uko bimeze, nawe ari kwirirwa amwohererezayo kuko yababona ko byabaye ikibazo. Rero ibyo bagendeyeho nta sano bifitanye, ntaho bihuriye rwose. Ati ni bya bindi abantu babona akantu gatoya bagahita bavuga ibintu bidafite aho bihuriye. Bizimana we yanashimangiye ko mu ibaruwa yandikiye nje barikanuye nta kintu kidasanzwe kirimo. Yes, nimyemerere twambuke hakurya y'inyanja ngari tugana no ku musozo w'aya makuru. Reka mbabwire ko umwuka mubi hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye gukaza umurego nyuma y'uko Iran itangaje ko yagabye ibitero byo kwihimura ku birindiro bya Amerika biri muri Bahrain, Kuwait na Jordan. Ibi bibaye nyuma y'uko ingabo za Amerika zigabye ibitero ku ntego zitandukanye muri Iran, zivuga ko zabikoze mu rwego rwo kwirwanaho no gusubiza ibikorwa zise ubushotoranyi bwakomeje gukorwa na Tehran. Perezida wa Amerika Donald Trump yari yabanje kuburira Iran ko ishobora guhura n'ingaruka zikomeye nyuma yo kudatanga ibisubizo byihuse mu biganiro bya diplomasi byari biri gukorwa. Ibi binyamakuru bya Iran byatangaje ko ibitero bya Amerika byibasiye ahantu hatandukanye harimo Bandar Abbas, harimo Qassim Island, Silik Minab ndetse na Karaj hafi y'umujyi wa Tehran. Mu gusubiza, umutwe wa IRGC watangaje ko wagabye ibitero ku birindiro bya gisirikare bya Amerika mu karere. Hanyuma rero Iran kandi yatangaje ko yafunze burundu umuhora wa Hormuz, inzira inyuramo igice kinini cy'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri petroli ku isi. IRGC yavuze ko amato yose yegerera uwo muhora ashobora gufatwa nk'afatanya n'umwanzi. Abasesenguzi bavuga ko rero ibi ari byo bihe bibi kurushaho, cyangwa se kurusha ibindi byabaye kuva agahenge kari katangiye muri Mata 2026. Samir Pul, impuguke ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga, avuga ko rwose ibyabaye bishobora guteza indi ntambara ikomeye yaguka mu karere niba nta ngamba zihuse za diplomasi zifatwa. Hagati kandi ibihugu byinshi byagaragaje impungenge. Katari yamaganya ibitero bya Iran kuri Bahrain, Kuwait na Jordan, isaba impande zose kwirinda ibikorwa byakongera umutekano muke mu karere. Hanyuma Jordan yatangaje ko yahanuriye mu kirere misile 20 zaturutse mu gihugu cya Iran, mu gihe Bahrain yavuze ko ibisigazwa by'ibisasu byangije inzu zimwe na zimwe ndetse bikomeretsa umwana w'umukobwa w'imyaka 11. Mu yindi nkuru ifitanye isano n'iyo ntambara, amakuru ava muri Oman avuga ko ubwato bumwe bw'imizigo bwa Oman bwakubiswe n'igisasu mu nyanja ya Oman, mu gihe andi mato atwara petrol nayo akomeje guhura n'ibibazo by'umutekano. Hanyuma abakurikiranira hafi ibera muri Burasirazuba bwo hagati mu by'ukuri bavuga ko uko ibintu bihagaze ubu bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi, cyane cyane ku byiciro cyangwa se ku biciro bya petrol no ku mutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja. Nubwo ibitero n'ibisubizo bikomeje, ibihugu byinshi birimo Pakistan ndetse na Turukiya bikomeje mu by'ukuri guhamagarira impande zose kuganira cyangwa se kuganira inzira y'ibiganiro kugira ngo hirindwe intambara ishobora gukwirakwira mu karere kose muri rusange. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 12 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.